Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayê birûmet, salav û rahmet û bereketa Xwedê Teala li ser we be. Ez îro dixwazim ji we re behsa du pirsgirêkên civakî bikim. Di nava civakê de gelekî însan li ser nafikirin, an jî gelek însan behs nake. Hin cara kesê pispor û zana behs bike jî lê bi piranî di medyayê de an jî di civakê de nayê zanîn. Her çi xwast me du qismekî çend deqe jî bigirime behsa wê mijarê kiribû lê ji ber ku pirsgirêk di meselê teknîkî de ev vîdeo de derket axiftina me bû du perçe însicama me tevlihev bû. Pekî mijar baş me behsa wê nekir. Îro hinek hevala dîsa xwast ku em vê mijarê hanê hinekî berfiretir li ser bisekine. Ji ber wî cara duda me dubare pêwîstî pê dî ku em vê mijarê em behsa du mijarê pirsgirêkên civakî bikin. Yek pirsgirêka civakî a kesê dewlemend e, ku li ba kesê dewlemend merhemet tune ye. Du kesê bedew, çermê warin, xweşik bedew pêwîstî pê navîne ku xwe perwerde bike bi kesekî zana û bi tedrîsat û bi ilm û irfan û zanebûn û bi zanebûnê xwe pêja bibe, tenê bi bedewbûna xwe diecibin û serweta wî bedewbûna wî ye. Em li ser van her du mijara çend deqa bisekinin. Min do jî behs kiribû di mesela kesê dewlemend de belkî we jî gudarî kiribe. Lê îro hinekî berfiretir. Helbet hemî dewlemend ne ku hemû dewlemend bê merhemet e. An jî hemû dewlemend em bêjarê xwe hez nake. Ku divê de îstisna jî yani kesê dewlemendê dîndarê hay jî dîn û diyaneta xwe heye ji mirovatiya xwe heye qet dîndar jî nebe hay jî mirovatiya xwe heye. Gelekî însan hene ku bi şekl û şêweyekî xwezayî ê ku em bivê tebîî bi zarê xwe ra dide distînin. Lê bi piranî kesê dewlemend wisa difikirin. Dibêjin wisa difikirin ku yani hezkirina zarokê wî, hezkirina malbeta wî kasa wî ye, perî wî cêba wî ye. Yani bêrîka wî da di bêrîka xwe da merd be, di destê xwe da merd be, kasa xwe da merd be. Zarokê wî çi go em bivêjin hewcedariyê wan bêkê masî pêkanî ji wan wetirê hezkirin ev e. Rêz û hurmeta zarok ev e, em bivêjin merhemet ev e. Eva tişteka pir şaşi ne di cîda ye. Bela xwe bidê însan em giş zarok bûn û hûn jî ê ku min gudarî dike viya li nefsa xwe qiyas bike. Dema mirov zarok be xeyalê me re heye. û berfehmê xwe bû bû 10-12 salê şûn va em pêşxwe ji piçûkdê bû destpêka tedrîsata medresa em bivê dibistana seretayî a îbtidayî a îlkokulê mû dest pê dike. Wer heta mirov hat lîseyê gelekî xewn û xiyal me re ra çê dibe ku mirov tedrîsatekî baş bike, mirov dersekî baş bixwîne, mirov mektebekî baş bixwîne, üniversitekî zanîngeheka baş here, dîplomekî me re baş hebe, mirov bivê însanê em bivê merivekî zana û li gora wî mirov şexsiyetekî ji xwe re datîne û xeyalê me re, xewnê me re vana hemû bi xeyala gava xeyalê me re ê ku real hebe û mirov ji bo xatirê xwe bigîne armanca xwe hedefa xwe van xeyalê xwe bicî bike mirov pir bi xîret em bi xîretê me re çîka mirovatê me re de heye ket û emegekî zêde mirov dide dersê xwe mekteba xwe heta tê zanîngehê piştê zanîngehê mirov dixwaze bi wezîfedarekî baş mirov dixwaze xanî bikire bi zêw ji zarê me re çêbe û her wisa mirov em bibêjin heta di mesela di meselê wezîfeyê da dîsa kar û xebatê herî baş dixwaze ji hevalê xwe kar û xebatê herî baştir bike. Lêkolîna herî qenc û baş bike. Van xeyalê hanena em bivê şexsiyetekî dide mirova, şexsiyetek dide jiyana mirova, mirov ji xwe re, ji malbata xwe re, ji civakê re divê însanê fêdedar. Eva xeyala her kesî ye. Divê zarok bi vî xeyalê mezin bibe ku zarok bibe em bivêjin çîka pêşerojê, ku bibin em bê ronaya pêşerojê. Ronaya me, çîka me
ام بویژن خیال پیشاروجا ما ایکو پیشاروجا مرونی دکی کی جانه زاروک می دما زاروک بوان حسیات بوان پجنو بوی معرفتی بوی علم و عرفان مزن بوه زاروک دوه چه دوه هیویا پیشاروجه لیمه خوابن کسی دولمن جوی مفهوم هاننا بس بتون دوره مثلا اوسا دفکرن کو yani zengini çiye yani haskarına zaruka çiye ez para bedemi çünkü یک örnekim dedi despeka 5 saliye bigre hatta da 1 sali çe piwis bi wijeradeke وقتا ویتونه دما ویتونه بزاروکی خورارونه چیروکا بخوینه بکنه صحبت بکه توپ ام به فوتبال بلیزه توپ بلیزه یعنی چیروکی دن ام به یاری دنینا بکه لورا سبی حتی نه ایواره به تجارتی و به مشغولیت و زیادهیه حس کرنه و حرمت ریز و حرمت نشان زاروکی خاناده او دوی غیر ریز و حرمت و حس کرن تنه پره زارو گاوا مزن دوه ده حتی 20 سالی پاشت فتله لنر تو تعمکی جان را تونه لورا خیالکی ویتونه آرمانجکی ویتونه هدفکی ویتونه هر چه خواستی باوی نگوتینا او خوا پرورده جی نکری بکی پرورده که ام بی گله که دبستان مدرسه گله که ام بی سر خوانده بلورا فکر و هزریوی دا از بخوینم دیپلومه کی باش بسینم وظیفه کی باش بگرم پره قازنش کم تونم لورا پره هیه و ساعت دمک حتی دمک زاروگ لنره خیالش کسی دوه هدفه کی تونه آرمانجه کی تونه هم ساده بخو وخو و تو معنی کی جیانه را ناوینه و هیچ شاقی انسان که دپرسیونه انسان پسیکولوژیان خراب دوه نخوشا روحی لیشه دوه و پر انسان را ترین انتحار دکن اوا پرسکره که جواکیه دوی هر کسی دولمند ویا باش بزانه بکو حس کرن نه او کو تو تم هم ازاره تگو چه بوی ها دوی تمام حوجه داری زاری خواه پیگ نینه برا زارو جی پچوکتی بپجه راو رونی بکه و زرار بکه ام بوی بگری بکنه حتی خواه بکنه آرمانجی خواه اوا گلک مهمه هونجی دزانن ملت ما ولات ما کسی آنادوله اکو فقیر زار فقیر ها دخوینن هول دادن دخوتن درسی خو باش دخوین درسی خو چیه دکن هر زاننگی باش حتی دیگه وظیفه هری جور دون رئیس جمهور دون وزیر دون گزیر دون ام پارلمانتو کم پارلمانتو لی کسی کو زاروکی وان ام باوی وان زنگینه تو خمه کی وان اوسا تونی و اداره ولات کو ولات د دست زاروکی فقیران دای ne de dese zaruke devlemen daday. Kavedici İstanbul'e, İzmir'e, Antalya yani kim insan en bir usa insanı zirek uzana derk etti. Lavra zengin be en bir sebe hatta ne var ile keyf ve aşk ve şaka mezedeke juara pır xavat o xandinu en bir xo aciz kırın tüneyim. Ama perskereke ki civakiye hatta pırın zaruka gavadan bisali veca tezeb xad hasen valayı ki mezin tereheye و روحیت که هم به نخواهش که روحی لیش شد و پریوانجی خواهی انتحار دکم اما مجاره دودا کسی دوله کسی رند کسی بدو ها جنب ها میر بک ای خوشک گل خوشکن هم به بدون چند میوان رنده وان انسانانا جی پرسکره که وانا گل کی خطر هنه وانا تجاری ده حیات خدا هم بویژن دجیان خدا بختوار نابن لورا ده پچوکتیا ویدا او دوی از بدوم از کسی که رندم جنب میر به فرانی جنب یا پر بکارتینتی احتاجی او پیتونه پیوسته پیتونه بخوینه پرورده بکد تدریساتی ببینه ام بویژن ادبی ببینه ام علمی زانینه ام به حیات خو انشا بکه شخصیتش خورا داینه دوی از بدوم her kes dora metarete ez jeneki bedem ez keçeki qancım ez xoşikim ma kil duram nagare ve zengine dünyayı gil dora me bigeriş bo me bixwaze gil ber me bigere ew servet hawiya heri mezin bedebuna wiya evad karış bo merabij kar bo jenabij lebe parani jin viya be kartinite ve demi ew ji servetavi ne marifete, ne edebe, ne zanine, ne akılmendiye. Xwavasa perverde nekiri. Marifetavi ev ku bedeva. Ev insana jî bi bedevbûna xwed pesine.
و بدبونا وی دو سدمی هر تشتی جبوی انسان وها دجیان دا حیات کا استقرار حیات جیانا وی نه جیانا کا مستقر استقرار دجیانا وی داتون برداومیتون لورا ام بدبونا وی حتی دمکیه عشق و اوین و حسکرن و نزانم چه هفته کی دو هفته مه کی کسی که جی حسکت پیرا زوجیان پیرا ما او دما او گرمی عشق و اوین درباس بو او انسان کی پوچو والایه به هر تش عشق و اوین ننه هر تش بدبونا مه کی دو مه ننه لورا دوید دنوا مرا بخوادر رندایی هبه مرو دنوا خوادر رنبه مرو دنوا خوادر خواشک با عقل مرا مجوی مرا فراستا مرا فهمی مرا علمی مرا زانینا مرا ام بویجی مروکی تیگی هشتی به دنوا خوادر تو نخملی به کابا مجو دلو هشو عقلت نخملی به بعلمی نخملی به تو شخوا بده و بشخوا جلو برگی ده باش بشخوا زیرو زیویت هبه اوانات کری تشتکی نای تشتکا دمیه فرسکا دمیه قراتیکی دمیه و دماکو ام بوی حال مرحله کی ساکنی تشتکی تو بده حواله خواه بده بستینه تونه جبر ویجی بده و بیجی دمکی تاره به هفرا ام بویجن به هفرا تجار بختوار نابن هف برددن ایدی اولو برو هدفا کسی بده و طیبتی ایجنا هدفا وی تم پیدا کرنا میره کی یعنی پیدا کرنا اوه کیه ام بویجن تو حیاتك وی تون پرسکری کی تم اوه جمر جوی ام بی پرسکر جوی میری قاتیا بمیره کدنا جوی قاتیا کی درنا لورا ام بی دنوا وی بخدا ام بی زانینه کی علمه کی اوه کی تونکو حیاتی بردام بک زواج ام بی سنت خدا تعالی نکاح فرضه من ناموس زواجه عفت زواجه چی بردام کرنا زواجه افجی دویجه مرف به مرو زانا به مر کاری خواه بزانه جن کاری خواه بزانه کسی که به بدبون خواه ام به نپسنه بدبون دمیه مال دنیای دمیه چر لازم دورده امی دین لازمه عرف لازمه عادت لازمه و هر وسا ادب لازمه و زانین لازمه که اوانا تونه به او انسان بدو هم جیانی لخوا و هم جلی حواله خوا که جارو زقوم مخابن اوان هر دو مجاره هاننا دوی کسی خورت نزوجینه کسی که مگوداری دکه یکو تازد زوجه یکو زاره ون هنم زاره خوا زوجینه دوی هم باش لیوان وی مجاره هاننا گوداری بکه و وی برچاوا گاوا هم زاره خوا زوجینه حتی جارک دن بیم دخیر خوشی دا صلاح و رز و حرمت جواره